Assalamu alaikum Oskar kanalının görüntüleri. Hurmatlı bizim mekendesizlikte жүрген. Bugün 2019 yılının 13 oktyabrı. Ноқаттың мал базарында тұрабыз біз. Hazır biz Ноқатта қандай бағалар жүріп жатат, реалдуу бағаларды біліп береміз сіздерге. Қандай ғана аттар кирди, ошолордун баарын көрсөтүүгө сіздерге аракет кылабыз. Мына эмесе кеттик анда қандай бағалар болуп жатат. Эгерде сиз биздин видеону көрүп жатып каттала элек болсоңуз, катталууну унутпаңыз. Видеону көрүп жатып, лайк басууну да унутпаңыздар. Kalı sene 80'den koyalım da atma 10.000 koyup ver. Ошолар баул чаптырабыз. Ошол бар. 69 миң сом го баул чатат. Adamın özümüzde tatlı duracak ekranda. Var mı aka? Evet aka. Var. 11.000 bana koy verin. Var. Aslı. Kolumuzda orada tutuyorum. Ha var. Var aka. Kanca öyle mi? Var aka. Kanca verdi mi? 69. Kaç çıkacak? Burası mı 70 mi? Şunu satıldı. 70 ming so'mga. Yetmiş ming so'mga satıldı. Qashqar. Ушул 2 жубат бал болуптур. 102 миң сомго ушул экөө бал болот. Şu 2 jup 102 ming so'mgo berilbedi. Nol 9 жаштагы атты көстөгүтел, жашы 9 жаш. Баасы 200 миң деп атыштыр. Бунун үйүрүнө гарантия дейт, улакка чабышкан эмес экен, бир эле жолу улакка чабылган дейт. Nereden alasın? Өтө чоң ат экен бул. Bunun parodaсын Бишкек дейт. Пародасы Бишкек пародасында экен. Эгер сиздерге ушундай үйүргө от керек болгон болсо, телефон номерин алып беребиз. Телефон номерин айта кетсек, 0559 06 55 65. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Ушул туяктары. Бул болсо российский пародагы ат экен. Жашы 3 жаш. Эмиле миң болуптур. Улакка эми чабылат. Мунун баасы болсо 150 миң сом кем бар деп турушат. Мана таптым, мана өч. Эгерде ушул ат жаккан болсо, телефон номерин алып беребиз. Телефон номерин айта кетсек, 0556 42 00 94. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Ушул российский ат тууралуу маалымат ала аласыздар. Бул атта кетсек, жашы жазга 3 жаш дейт. Пародасы Бишкектен келген экен. Бунун баасын 200 миң сом кем бар деп туруштур.
Өтө тике болгон тай экен бул. Ушундай келелерди жарып ташайт экен. Эгерде ушулар сиздерге жаккан болсо, телефон номерин алып беребиз. Эскертип кетсек, азыр базарда 138 миң сомго берилбептир. Телефон номерин айта кетсек, 0773 06 52 11. Ушул номерге чалып, ошо ат тууралуу кененирээк маалымат алып билсеңиздер болот эсинен. Нол жанагы ат 70 миңге сатылган ат. Ордунда эле 76 миң сомго сатылыптыр. Ушул ат баа болуп жатат. Berem. Yaqında bir do'stim to'pla chorvoqda o'zim aytasiz. Bo'ldi. Aroqni cho'g'am. Men do'stim ishda bir yaxshi deb aytadi. Ertaga beramiz pulni. Tushundingizmi? Bayon berib. Bo'lmasa Ma'mur akaga ham berib qo'yaman. 62 ming so'm baa болуп. Бул кара байырды көрсөтө кетели. Жазга 6 жаш. Үйүргө бар, ишке бар дейт. Улакка дагы бар, универсал ат экен. Ошун сиздерге жаккан болсо телефон номерин алып берели. Баасын эскерте кетсек, баасын 100 миң сом деп турушат базарда. Ошол жоон болгон ат экен бул. Эгерде сиздерге жаккан болсо, телефон номерин алып берели ушунун. Телефон номерин айта кетсек, 0773 08 10 98. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Ушул ат тууралуу кененирээк маалымат алып, эшимен сүйлөшсөңүздөр болот. Ушул тай 48 миң сомго сатылыптыр. Бул 2,5 жаштагы тайды көрсөтө кетели. Жазга 3 дейт. Баасын 150 миң сом деп атыптыр. Породасы бишкек. Ошондой өспүрүм тайлар керек болгон болсо, телефон номерин алып берели. Телефон номерибизди 0707 73 86 93. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот ээси менен. Ушул тай. Бул кара байыр 2 жаштагы тай. Жашы 2 жашта экен ушул. Кара байыр. Баасыны 100 миң сом сурап алышыптыр. Мындай чоң болгон тай экен бул. Ушул тай сиздерге кызыктырган болсо, телефон номерин алып беребиз. Телефон номерин айта кетсек, 0771 73 80 83. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Ушул тай тууралуу маалымат ала аласыздар. 62 берип аткан ат 65 миңге сатылды. Мына ушул ат 65 миң сомго сатылды. Бул 4 жаштагы кара байырды тартып кетели. Жашы 4 жаш. Кара байыр. Универсал ат экен. Улагына, үйүрүнө, ишине гарантия дейт. Бул жерде баа болуп жататын аушур. Qancha oldi? 80 ming so'm baa olib жатат ушул ат. Gel. Ben hoca gel.
Ötü kız ucuzda tuba. Noşulat 82 ming so'mga berilmedi. O'zlari 120 ming kemorda otibdir. Noşulat qiziqtirgan bo'lsa sizlarni telefon nomerini olib beramiz. Bölük adamlar dağa bağılcıda şolattı. Azmazı bilip duramıyor. Bak. İşte. Azmaz oldıradan kaldırak kılıçlar. Olmaz evet farklı. Var değil kaptada. Vergiyle verelim. Evet. Azmazdan kadıncaya oynasın sen de beri. Verim. Bak. Olmaz verinizler akar. Olmaz verinizler veremez. Azmazı kudadan surağı ne banasından surağı. Var baraka. Olmaz verinizler akar veremez. Olmaz verinizler. Azmazı kudadan surağı barakat bütün barakasın dersin. Koymalar. Oğlum bu kadar şart konuşuyor. Yok azmaz verinizler. Yattı alsam mı kan be? Yattı alıp tartık azmaz. Azmaz verinizler veremez. Azmazı bir çay içip gelsin bunlar. Barakana. Barakana açık koy. On boğar duvarlarından. Azmaz verinizler akar veremez. Diyem sen geldin 500 lira. Verinizler de. On çay içip gelsin. Verinizler azmaz. Ne? Azmaz verinizler. Çıkıyor oğul. Ana buna jarildi bulan.